Japan a deadlong ningkan pongbong bang philo prime minister ke change tang inuta prime minister man po a sarkar kludup kaprek da man tu po a sarkar fail der po kludup kaprek da man tu po kludup la son lok ama non bang ke hala dak Japan long soar lo phansi prime minister ke paman Sanai Takaichi puaphan prime minister semar elo and she becomes the first time ever female prime minister in Japan. Elected the country's first female prime minister. Sanae Takaichi took over. History long first time no Swarlo hin pen prime minister ke man Japan long la pen interesting pick Sanae Takaichi no kimi newly elected prime minister a story alang drama ta lo aprang drama ta man lo la pen motorcycle rider bike rider ta lo la sona thaka pre interesting pick no kimi Japan long prime minister la Swarlo prime minister ke man life story hai career la ta nang than pa prang la pen Japan long kupi polo ningkan phongbong abatai sarkar cloret ke kupi polo chi resign nang lap ke kupi ni son baga reason du jidi reason du patarang than pa prang la pen non akimi keman prime minister Swarlo prime minister Sanai Takaichi ke Charlie ko anlo la pen alang politics a filong komantulo ke wang mate politics long komantulo ke join ke la tanang than po ke asi langoi Sanai Takaichi patumi si prime minister man lang that means 21st of October 2025 patumi si man lang Japan long first time lo Swarlo hin pen prime minister ke man so prang arlo so prime minister man mi pilang a history long ta okay she is 65 years old okay arta kom ugali 65 years old lo arta an lo alang life story aprang nang than po ni la so prang Sanai Takaichi aprang da bang atom prime minister 2020 ning kan pen a sarkar ke klo mate ke resign tang bang atom lo ke duta ke last prime minister komalo prote Shigeru Ishiba pu hello last prime minister la non Sanai Takaichi aprang prime minister ke chu 7th of September 2025 pining la hai alang si resign lo so pichenon la Sanai Takaichi si prime minister ke man ke la so prang 2020 pen non 2025 an bang atom lo ke change tang de non 4th number lo la Sanai Takaichi bang prime minister ke man la Swarlo bang non than bom hai 2020 ning kan pen non 2025 an bang atom lo change tang di amen ko bipilong than po ke resign tang tum hai prime minister tu amen ko bipilo polote Yoshihide Suga pu 2020 pen 2021 an alang chu ning kan isilo ke chu hela so phira ko Fumio Kishida pu 2021 4th of October pen 2024 an alang cholo engela so phit Shigeru Ishiba 2024 pen 2025 1st of October an lo alang kichu engke non bangke 21st of October pen Sanai Takaichi prime minister manelo Swarlo prime minister first time lo dei engke Sanai Takaichi non akimi prime minister political party men ke Liberal Democratic Party pu okay so party pen sela non akimi prime minister ke man pon lo engke Sanai Takaichi ke Charlie ko anno lapen a life story rang than the prang hala dak a sarkar mate government system ko solo solam ke chini ke rang sot la chini lo putang le dum buji joy che ponon India long ke Democratic Republic government bupudi la sonak thak Japan long ke constitutional monarch parliamentary system a government si do hala dakta India long sona upper house lower house do hala daga upper house pan ke house of councillors pupu enke lower house pan ke house of representatives pupu ke enke hala dak prime minister hello head of the government lo non India long prime minister no India long ta prime minister si head of the government no di asana thak enke hala dak ke prime minister al tenure ke chucho limit ave mate aninkan ave non India long ke ningkan phophan si prime minister ke man matila so phira ko election do si ko kapre prime minister man thu mati di pahala dake as long as the prime minister receives majority support from the parliaments both houses pen upper house lower house pen si support long bom pulote majority support do bom pulote ningkan cap inkoi ke thong ke banta prime minister chu un gela so phrangta Shinzo Abe pu hala hello Japan long longest serving prime minister lo 2006 pen 2020 aninkan an alang prime minister ke chu but unfortunately he was killed he was assassinated alang phan July 8 2022 aninkan pachilot mati lahan but hala hello Japan long prime minister ke chu ki ding nai prime minister lo Shinzo Abe pelo okay non bang ke Sanai Takaichi a career mate early life apu thang than po sabso men than free po dei aprang lang Sanai Takaichi ke prime minister man me aprang inut
bike rider talo bike aning dog pick thau bike ta back pick bike rider lancho tagali alang college charlie bomb hut inut heavy metal long a drummer talo drum thip thip bang drum ta ki thip thek pick lancho tagali alang news anchor TV anchor da ke mantang lo alang experience la sonong ta du inke alang kitab ta tok tok lo author da lo alang ke charlie konar lo plote Cope University ben se alang bachelor in business administration ben se alang degree complete alang bachelor degree do alang ke charlie Cope University pen okay inke alang politics of 1996 aning kan si ke bangcheng liberal democratic republic long selang ki join cheng okay inke alang non la prime minister man mi prangta politics ong join eta alang ka prek post Shinzo Abe ni than bom he longest serving prime minister of Japan hala so sarkar huta alang minister ke chu kapag pre post ke chu dun ta dopik le for example lang than nam pulote minister of internal affairs and communications a minister ke chu tang lo asana political career jong silang dam pulote a post mission senda ke long do piglo alang a prang la hai ka prek TV long news anchor la hai kam de claim don ke a hem condition ko son pata hem ke duk de middle class Japan long ke plang sisi ke ong mati apo bang ke automobile companies la gari la hai salam lam la hai companies long si sakuri claim apai bang ke police officer okay non la bang ke hada ka prime minister si mandelo di inke langoi non alang prime minister mane lo de ko ane lasting la chin ne first time lo sorlo ahin pen prime minister ke man inke mesanji puang sen utin ta inke la so prang la prime minister klolap mate a sarkar klolap ku people lo polote langoi la so prang ta no la sanai takai chi a prang ta bang thom lo di prime minister ke chutang pa ni tang than lo la tum chi resign nang lap ku people lo bolte reason do piga reason ku people lo te political scandal alang tum political party ang bong achi bhongta dukok second bank hadak inflation mane hormul hai adorso pik living cost lahai tadi adorso pik inke sia reason bank ke economic stagnation mane hadak tangka moha business lahai down rate mate clow rate latai sia reason lo achi resign ang kokti hadak muni tum support pe delo I against protest lahai bang do pik economic stagnation mane lal hai downfall in economy GDP lang Japan lo na GDP jong silang dam plote $4.18 trillion economy do becoming the 5th largest economy in the world but India has surpassed Japan phante India lead phalo non ki 4th largest economy manelo India ke 4.19 yes a trillion dollar economy do mati but Japan no mage 4.18 trillion economy do that means Japan economy ke apidong ki close si ke theklong mate downfall mate ke kom si ke theklong so joni ta hadak moni tum protest pic haladak hormu living cost में चेंगनो है ता दौर सो रहे इनके सी सुबंग के मुनि तुम इमिग्रेंट्स तुम कपड़े का दे तुम गुर्जा तुम के दाम दो पिक ला सोपता निंग दog दे पिक हलदा का मुनि तो हमें थंग पॉलिटिकल पार्टी संग बोंग मता चे भोंग ला है दूर सपोर्ट अवे दी मेजॉरिटी अवे सपोर्ट अवे ला सोजने ता सरकार क्लोरेट ला बांगे आ रीजन हला है प्राइम मिनिस्टर तुम के ची रिजाइन आ रीजन के ला है लोके इनके लांगोय नितंग थालो नोंता जापान लो $4.18 trillion economy do but moni tum non hal daga citizens tum Japanese citizens tu baning chi thebang ke la so prime minister ke mana fit la non swarlo hin ben prime minister mane lo po non bang ke sarkar mission po pusi a hope donu tin da but purek thin ko soni ko pini je flying he sita pini experience la jong si langdam pulo experience hai da mission aprang la Shinzo Abe a sarkar dohra la da prime minister ke dhuta la dakta ka prek post mate ministry law minister da ke chuta do ro la pen past experience me opusipu la pen ke solai pon me opusipu ke la sorteng pulute non sarkar mi pik po Japan long la hormu ador so pen cheng lo khadi hala da ang ton hormu da non ador so pik sarkar la sarkar mission ni mi sarkar jong si hinu mate corrupted ba la hailo pulute jada hinta problem do haldak citizens fan punon even India long busta sarkar heno dak pulute munitum si kosto red mati citizens tum si de dak rat tum si phonang red mati sona thaksa dak non tangka moha problem dulo la pen hormu sormu ta dor so pik lo la hai problem do pik ra Japan long tha develop country de Japan ke plang pik
Plank pick pusita problems do hata ka problems ai ni tum India long son kali la drainage problem ta hodi towara problem thoi tum India long towara ve jada ve even tum carbino lang hai no la me towar la hai problem do pick dilas par hada bangke develop countries long bangke towar ta drainage system la hai problem kali hada ke non economy non than bom la son la hai problems do par tum India long non job a problem ke do la son do umadi problem ba hada bang develop country la problem bang picture sanon ma hada moni tuma ningchi the bangke mission si klempo sanai takaichi nona kimi la female prime minister a country's economy phan angsonge poni phan mate pan su se tangka moha muni da along ke doji phan mate income source mate income ki ongi phan hormu ador kom lo bolte income tangka lai savings do pumati lai ta claimun pojat po busi aningchi the do claim po busi ke matha but ko pinia prang chiplang la bang chin dello he mo prang birta long ponthu bomi mate chini bom ji mate de ne update nang ni tumhana pipon bom poke asi asap so sanai takai chino na kimi swarlo prime minister japan long ke man ala so a news viral hoy je thango nge isi history ma didi la so buthak nang thanang jibon busi na li tumhana nang pachini pon lo actually la ge international news ani na ni tum chini lo ge international pencheng lok national pencheng lok state pencheng lok district anda kawar o ton hormu ta birta nang than pen man pachini phan bori o asi bujilo busi mathalo la pen chetong thunang next interesting content ni bantu po okay la pen channel long akimilang burte nang litum YouTube channel fan subscribe ignon karbi content uphan la pen Facebook long rang bom burte Facebook page karbi content phanda follow igden follow subscribe burte nang litum up to date nang dun po ajar video lo ni wan busita neki juida ma video sab do ul haida litum theklong po la pen pir thelam ko nasi gupi je plan bom ang ton hormu tang litum ne long nang chini dun po chetong thunang